Kini sengaro school thalakong girls residential school lo visit khaine hene phaimani sini oroni teacher rabu tongu sini orang gerang em bu tongu haika sang agine o jaga phaine hene tongmani o jaga blai kitchen ni problem tongo student ni je study room ro study hall lo condition haya sang agi o bu requisition no hoja sini fan blai ke shortage tongo ang sana ni musugo sara Tripura sini A.D.C ni school 1633 ta school tong sang maintenance ni bagoi tribal welfare department te planning state ni planning department rogo sang rohojak apane tax jora mungsa approval maya sini hostel ni bagoi be sang stipend ni bagoi rohojak 300 ni bagoi tabok su jora bahai be condition saimaya sang hostel be hai ni oro ni ote se bare ro ni bagoi sini planning tongo kompoi academy o bu planning tongo enggak sang naiwan ni sini A.D.C ni je on revenue fund rok busuk tong bono naiwan ni sang oro dining hall ni condition belai haya kitchen ni hall belai haya especially midday meal ni kitchen nok kurui motrono sang bahai khaimanai oro staff ni bu shortage tongo tabo kompoi academy ni te oneno school lo je staff shortage tongmani rok sang recruit khaine ni thang tongo khana sono advertisement nokharnai dia aro jaga recruitment khaipro sang o jaga bu sang staff ni allocation khaine amhai sang wan somung tongo agi phana dia oro phai sini student rok no naikha ni khaine rok blai khe kaham khe ni oro ni samung khaine rok khai tongo superintendent blai kaham samung khai tongo sang nokha boni management rok haphana staff shortage te oro cleaning ni dorkar tongo sweeper rok ni shortage tongo dia hani bangai jeng tama khaima nailene state government ni thani jeng kabangma proposal ojak hiaba jeng blai upset jeng manani tongmani rok khainani tongmani rok jeng khainani musu bu khaimeya amo A.D.C o handover khai rok phana chini thani rang kurui hani bangai jeng khainani musu phana khaimeya jeng musu sara Tripura ni omo hai omo hingke kaha position ro si tong nini gondasora nini raima valley nini tamasrai North Tripura Kanchanpur ni kabangma 10 da Kanchanpur area rogo teibo school condition haya jeng nogoi phaibo a jaga rogo building sikri tabo watai klaijak porenani asoknani kuno ব্যবস্থা sikri omo haike sara Tripura o no chini A.D.C amsayo hingke school ni condition belai khe haya othocho jono kono fan roya rang rohaya je A.D.C ni bufak no gosinai rok borok naine ni thung je A.D.C ni bufa hingke A.D.C bahike cholinani na omo hairok naiwei rang rohok hangke even borok no bo A.D.C ni bufa no bang kobong ni musugu o jaga phai nai phaiwi ব্যবস্থা na khangke belai khe chana